بینەرانی زوم ئێوارەتان باش. من هێژا دڵشاد دیداری هێژاتان پێشکەش دەکەم. بڕیارە مانگی داهاتوو هەشتەمین پێشەنگای کتێب لە ئامەد بەڕێوە بچێت و لە ئێستادا لایانی پەیوەندیدارەکانی شارەکە لە ئامادەکاریدان. ساڵانە وەشانخانە کوردیەکان زۆرترین کتێب و بڵاوکراوەی کوردی نمایش دەکەن و لە تەواوی پارێزەکانی باکووری کوردستانیش سەردانی پێشەنگاکە دەکەن. تەوەرەی ئەم هەفتەی دیداری هێژا گفتوگۆ لەبارەی بڵاوکردنەوەی چاپەمەنەکانی کتێب بە زمانی کوردی دەکەین لە باکووری کوردستان و بەتایبەتیش لە ئامەد دەخینە ڕۆژەوی ئەمڕۆ. ئایا سەرڕای ڕێگرەکان لەم ساڵانەی دواییدا تاکو چەند توانراوە برۆ بە چاپکردنی کتێبی کوردی لە باکووری کوردستان بدرێت؟ ئاستی خوێنەری کتێب بەتایبەتی کتێبی کوردی لە باکووری کوردستان چۆنە؟ ئایا ژماری کتێبخانەکان لە ئامەد و پارێزەکانی دیکەی باکووری کوردستان بە جۆرەی پێویست هەیە؟ ڕێگرەکان لەسەر چاپکردنی کتێبی کوردی چین؟ پێگەی پەرتووکی کوردی کە گەورەترین پێگەی کتێب فرۆشتنە لە باکووری کوردستان و ماوەی زیاتر لە 10 ساڵە خزمەت بە بڵاوکراو و فرۆشتنی کتێب لە باکووری کوردستان دەکات، ڕۆڵێکی کارای هەیە لە بواری چاپەمەنی کوردیدا بەتایبەتیش کتێبی کوردی. بۆ وەڵامی پرسیارەکانم بەڕێز باوەڕ بەرشەو لە ئامەدەوە سەرپەرشتیاری پێگەی پەرتووکی کوردی لە باکووری کوردستان وەردەگرم. بەڕێز باوەڕ بەخێراتی، سپاس بۆ ئامادەبوونت. مرحبا، بەخێر دابن. سلااو ڕێز ji باشوورە. دەمەوێت بزانم لە ئامەدی باکووری کوردستان چاپکردنی کتێبی بە زمانی کوردی لە چه ئاستێکدایە؟ یعنی ئەف ساڵێن داوی پشتی 2019 و 20 ڤرڤە هەنێک سەکینی ڕاستی حیا 2019 gelek zêde dibû her sal. Ji ber ku li vir beşên Kurdî ve dibûn, em bêjin saziyê Kurdan wek enstitû wek komele gelek zêde dibûn, gelek di nav gel de hezkirina Kurdî her diçe belav dibû lê piştê ku li vir ew meseleya çareserkirina Kurd ku hîdî hate rawestandin piştî wî mixabin ku şer dest pê kir hinek sekînî lê ev salek du salek zek kelecanek heye weşanxaneyê me ev salên dawî her diçe bêhtir kitêb حەوز دن و دەرخن دیسا. بەڵێ پێگەی پەرتووکی کوردی کە ئێوە سەرپەرشتی دەکەن تاوی کتێبەکانی کوردین یاخود ئامارێکتان لایە چەند پەرتووک لە پێگەکەی ئێوە هەیە؟ Ez vî dikare bêjim ez nêzî 10 sala di nav vî karî da me pirtûkên Kurdî li Bakur salane derdorê 350-400 pirtûk çap dibin. Lê beriya 3-4 salê 400-500 jî heta salekî de çap bû. Lê piştî ku ew meseleya Kurdî hinek baş fema mixabin hinek kêm bû lê dîsa ji ev salek du sala zêdebûnek heye anha em dikarin bêjin ku kêm zêde salane 350-400 derdike ev hinek jî girêdayî fuwaran e dema ku fuwar zêde tune bin mixabin pirtûk çapkirin jî kêm dibe. Bo numune îsal li vir li Amedê îro jî me îlan kir ku fuwareke ya pirtûkan heye ya heştemîn em zîvî dikim te îsal dîsa gelek pirtûkên nû yên Kurdî çap bibin. Tevahî girêdayî fuwaran e girêdayî aborî ye û girêdayî rewşa meseleya Kurdî ye. Belê ey li pêgekey êwe pêgey pirtûka Kurdî jimarê kitêbane çend hene? Niha pirtûka Kurdî ev 10 sala heye û dibin sîstema me de hema bêje pirtûkên Bakur yên Kurdî çi çapbûne hene. Texmîna min derdorê 3500 nêzî 4000 pirtûkên Kurdî heta niha çapbûne li Bakur. Mixabin yên başûr yên soranî gelek min hinek werger hene wek Bextiyar Elî hene wek Şêrtet Hesan hene teqrîben nêzî 100 pirtûk bi soranî ez dibim qey hatiye wergerandin belkî zêdetir jî biborin derdorê 200 jî heye. Lê heya niha ez dibim li Bakur nêzî 3500-4000 kitêb hatiye çapkirin wek pirtûka Kurdî jî xwe em van hemû dibin sîwana xwe de dihewînin Amed tenê girêdayî Bakur nîne em ji xeynî başûr dikarin bişeynin ji xeynî başûr û Rojava em dikarin bişeynin heya Ewropa, Amerîka, Avustralya hiç fark nake em dikarin bişeynin. Lê min xabin şandina me ya her çar parçeyê Kurdistan gelek probleme. Mesela em dikarin bişeynin rojhilat ji ber astengiya Amerîkayê, mesela em dikarin bişeynin başûr ji ber kargoyê, mesela em dikarin bişeynin Rojava ji wir jî şandina sîstemê tune mixabin. Ji ber van sedeman em ji xeynî Kurdistana Bakur li serenser cîhanê jî pirtûk dişeynin. Belê firoşî kitêbekani êwe li rê pêgey kitêb پەرتووکی کوردی لە پێگەکەی ئێوە فرۆشی کتێبی ئێوە ئامارێکتان لایە ساڵانە چەنە یاخود
تەنها لە باکووری کوردستان خوارد لەسەر کڕینی کتێبێ لەو پێگەیەوە یاخود لە پارێزەکانی دیکەی ترکیژی کتێب لە پێگەکەی ئێوە دەکرێت؟ بله بله آمه تنی کردستان با کردن لترکیه جش خا کرد آنها به جز بگه صدی شست هفتوین چونه لترکیه دجین گلکیوان چونه اروپایی ام تنی لورنا فروشن لسالانه چند هزار سکرم راحت بچم در دور 20-25 هزار کتابین کردی از این قیت فروتن لباکور يعني للجمع او قصدي فروتن لهلبت جيهن دنجي محقق هنا يعني تاني امنين قالك فروجي كوبرتوك دفروشن هنا اللي اف هي صدي حفتي برتوكين كردي لسرماتي فروتن بله استی خوێنەری پەرتووکا کوردی لە باکووری کوردستانە چۆنە؟ ئەمێ باسیەم بۆ بکەیت تۆزێ. باشووری کوردستان لە باکووری کوردستان لە باکووری کوردستانی ئاستی خوێنەری پەرتووکا کوردی چۆنە؟ یعنی لە باکوور ڕاستیژی حتا وەک مگوت 5 ساڵ بەری هەر دچە ڕێژەیە خوێندنین کوردیانێ وەک تەمەەن بچووکت بوو مەسەلا بەری دەردوری 15 ساڵی 16 ساڵێکی بە کوردیران مژول بوون بەریە 2000 ئینسانین بە کوردیران مژول بوون بهترین کەسێک و مەدرسەیان دەمەزن بوون بهتر کەسین تەمەنیوان لەسەر چلی بوون بە کوردیران مژول بوون لێ پشتی 2019 بیستان ببرم 2010 حياة 2020 او تمن هر دو كيم بو يعني كاسين جوان جديد بكردي مجرد بون كردي تخواندن خواستن كردي فير بون لبيشتي 2019 بيستان مخابن بيشتي كو لتركيا اف مسألة كردي كو باش فكت كو شارو بيفچون دست بكر او تمن دي سازه دبو چونكي دبستان ونبون وكبري ام بيشن زاننگا وكبري ونبون بشين كردي لاواز بون و انا هر دو دي ساجي خوينرين كردي تمن 11 دبا دي ساجي دچا سر 25 سر 30 بلکه یعنی زمانی کردی مخابن لور افسای چند سال داوی ببک زمان و کالو پیران لی هلبت تیوها بردوام نکه چون سازی من کردان ین جغینی پرتغال کردی لور گلک سازی دزگین کردان نه حاول دادن تکوشی نکردن کو دناف گل داو کردی بهتر بلابه پرتغال کردی چی پارچه اکا وی مسئله هلبت. بله. ئایا بە جۆرەی پێویست لە ئامەدی باکووری کوردستان یاخود شارەکانی دیکەی باکووری کوردستان ژماری کتێبخانە کوردەکان بە پێی پێویست هەنە؟ نها بەریە 5 ساڵبەری گەلێک پرتوکفرۆشن مین کوردی هەبوون لە باکوور لە ئامێدی هەبوو لە مێردینی هەبوو گەلێک هەبوو لێ مخاب مەسەلا گەلێکیوان هاتن گرتن ئەسکەرم بێژم ڕەحەتی 20 پرتوکفرۆش هاتن گرتن یعنی نەهاتبوون گرتیژی پرتوکین کوردی لە جەموان کەمتر هاتن فرۆتن بۆ نمونە هەنها لە ئامێدێ ئەس دەبێم قەی دەردۆرێ 30-40 پرتوکفرۆش هەنن بەلکی زیاتر جی هەبن لێ مەسەلەیە کوردی دا هەری پێش هەری مەزن ئەمن لە بەری نەوسەوە بەرە گەلێک پرتوکفرۆش یین کوردی هەبن پرتوکین کوردی خصوصان دخواستن بفرۆشن لێ مخابن هەم ji ber aboriyê hem ji ber meseleya kurdî ku ev şer û pêvçûn dest pê kir ev 3-4 salên dawî hinek kêm bûn yani berê em bêjin di nav pirtûkxaneya xwe da 100 pirtûkeke hebe belkî 5-6 hebiyê kurdî bû aniha 10-20 ancak kurdînin yani ev 3-4 salên dawî mixabin rewşeke bivî rengî heye lê ev salek 2 salek kelecanek hewildanek heye yani fuar muar çêdibin weşanxanî me nû vedibin pirtûkî nû derdikevin helbet lê weka 5 sal berî nîne mixabin. بەڵێ ئەو نووسەرانەی باکووری کوردستان کە زۆرترین کتێبیان دەفرۆشێ ئەو کیژان نووسەرە ئەو ناوی نووسەرانە کامانن؟ وەک نووسەر لە باکووری کوردستان هەری زێدە بەختیار ئەلیە تێخواندن مەحمەد ئوزون تێخواندن سەلیم تەمۆ تێخواندن کاوا نەمر تێخواندن ئەتا نەحەهی تێخواندن ژنان ئەم بێژن فاتمە ساوجی تێخواندن شێرزاد حەسەن تێخواندن یین باشوور yani حەلیم یوسوف تێخواندن حەسەنی مەتێ تێخواندن لێ هەری زێدە تو ببێژی بەختیار ئەلی و مەحمەد ئوزون ئەم هەردوو سەرەکەنن di ڕۆمانێدا لێ هەلبەت فێربوون نەوسە مەسەلا di فێربوونێدا بهتر ئەنستوتیە کوردیە ئیستانبول هەیە لور سامیتان هەیە چەند مامۆستای دنزانا فارقینی هەنن پرتوکین وان هەلبەت ژی بهتر تێخواستن لێ هەلبەست ڕێناس ژیان سەلیم تەمۆ کاوا نەمر بەرکەم بەرەح ئەف سەرەکەنن ئەف هەر چار سەرەکەنن لێ ئەف ساڵێن داوی گەلێک هەلبەستوانی مەین جوان دەرکەتن هیوی مەجبووانجی گەلێک زێدە هیوی دکب سەبارۆژە ئەو ژیوەک وان نویسکاران نافدار بن و بهتر پرتوکیان بخواندن. بەڵێ ئەی هیچ نووسەرێکی تورک هەیە کە خوێنەری کوردی هەبێ و پەرتووکیوی
وەربگێڕێ بۆ سەر زمانی کوردی کورمانجی؟ بله بله هەیە ناوەکانی ئەفساڵێن دامی هەنە کێم بوون لێ هەنە مەسەلا ئۆرهان پاموخ پرتوکی نوێی هاتبوون وەرگەراندن یا شەر کەمال هاتبوو وەرگەراندن مراد ئۆزیێشار هاتبوو وەرگەراندن چەند نویسکارین کورد هەنە و ترکی دینویسن مەهتاب نات وەرگەراندن ببۆرن چەند یەن کوردن ئەسڵی خۆ لێ ترکی نویسینە آنها هیدی وردگرین کردی چاپت بن مثلا سروکی پنا ناونتوی جهان برهان سلمز و شجن پاشناوی مثلا نورمال دا ترکی دنویسه و ترکیه جی کسی که ناوداره لی کردی قونیاییه وی مثلا ایسال خصوصا بخوا به کردی نویسی نه کوورگر جامعه بخوا نویسی سروکی پنا جهان تواهیه لی کرده هنه یعنی چند هندک جبن هنه یعنی برزی دتر بو مثلا 5 سال 6 سال بری هیدی وشانخانه این ترکان جی هر دچه کتابی کردی درد خستن یعنی این زاروکان چاپت کردن وردگرین چاپت کردن راستی دوی وارده وشانخانه تحول دانک دنا وشانخانه ترکان ده جهبو لیف 3-4 سال داوی هیدی وشانخانه ترکان مخابن اوجی کم چاپت کردن آنها تنی بارمایه سرمایه پشتی وشانخانه می کردن. بله ئەمڕۆ کە بە تەلەفۆن گفتوگۆمان کرد بە ڕێزت بەشدار بووی لە کۆبوونەوەی ئامادەکاری بۆ هەشتمین پێشەنگای کتێب لە ئامەدی باکووری کوردستان کە مانگی داهاتوو بەڕێوە دەچێت ئامادەکارەکان بۆ پێشەنگای کتێب چۆن بەڕێوە دەچێت و چەند وەشانخانەی کوردی یاخود تورکی ژمارە وەشانخانانە چەندن کە بەشدار دەبن لە پێشەنگای کتێب؟ لەڤر ئیسالیا هەشتمین یا تویا پێچێت بە مەها دەهان در دور 40-45 وشانخانه می کردان هنه بیجت به حبی وان نت چالاکن لی در دور 35 وشانخانه ما چالاکن آنها حال و حاضر کتاب در دخن تخمین آمد صدی 8 بشتار بن چونکی آمد و فوار و پرتوک وقت ناونده که جبو وشانخانه ما کردان همو وشانخانه ما هر دایم بشتار دبن جبو رکلام میجبه جبو فروتان جبه دما فوار چه دبن لفر خصوصا جبو وشانخانه ما گلک مهمه چونکی وشانخانه ما همو آماده خوش جبو فواران چه کن و همو پرتوک جی دوان دوینه مانده درد کم بو نمونه مثلا پار فوارک لفر چه بو بریا هفتیک بریا فوار نیز 100 هفت برهمی نو درکتن پار مثلا ای سال تویا پل درد خد تویا پل گوریو فیرمای پروفسیونال تر تبدیگاره پروفسیونال تر ویکاریت که تخمین آمد ای سال جید بریا فوار 150 برهمی نو این کردی درکبن آمدهی اشقا ایرو اعلان کردن سری دا وشانخانه همه جهیه بناوی داره وشانخانه همه و وشانخانه دنج گلک وی هلبت کلجان بون لیجنه یک تبی آوا کرند و اشقا دوی لیجنه داجی لور ما یکیتی وشانگرین کرد آوا کرد سه محبری تجوی یکیتی جی یک دو کس دناو لیجنه ده بن و حق وشانخانه ما دناو وی تفگره ترکی ده بپارده چونکه فیرمه کته آنها وی فواره چت که فیرمه که ترکانه یعنی یک کردان او خاص فیرمه که مزن جبو کتابا مخابن تونه او ارگانیزات کن ام خازن دم لآمدی چه به او گشبونه کردی دنا فواره ده به هر دایم هر سال وی بوان ددن کرن یعنی بجن هنتین آمده لور فوار چت کن هنجوی چی پره کازانش کن هن مجبورن لور به دو زمانی وی فواره ارگانیزات کن حیانا هر دایم گوتونه وشانخانی می کردان چه بونه هلبت هجمارة مكية ما در دور تشيل وشانخانة أنا لتركي بلكي 1000 حب وشانخانة تركان هي بلكي 2000 حب جاية لآمد الكردستاني قوة ما بوان دقيه وأم خازن دم لبر فارشة بيجي أمدي سال جوهرة بيجن لبر تقص بلا بدزماني كردي وتركي بهارة فوار بيشكرن بهروائي وشانخانه ما جیرو همو بیستنش خو فوار چه بت هی دیدی او جامعه خو بکن هیچ پیشی امنیز دو مهونی فه بەڕێز باوەڕ ئەگەر باسی ئەو ڕێگریانم بۆ کەی کە لەسەر چاپکردنی کتێب بە زمانی کوردی هەنە لەلایەن با بڵێن حکومەتەوە ئەو ڕێگریانە چین ڕێگری لە ئەو نووسەرانەی کە کتێبەکانیان بە زمانی کوردیە ئەو ڕێگریانی کە ڕوبەڕوویانە بێتۆ لەم ڕۆیە لە باکووری کوردستان چین ئەو ڕێگریانەی کە لەسەر پەرتووکە زمانی کوردی هەیە لەسەر ئەو نووسەرانەی لە باکووری کوردستان پەرتووک بە زمانی کوردی دەنووسن ڕێگریەکان لەلایەن حکوومەتی تورکیاوە چین لەسەر پەرتووکە کتێبی کوردی یعنی حکوومەتە تورکی ڕاستیژی لەسەر کوردی زێدە زەحمەتی ناکە بەیتر سەر پرتوکین پۆلیتیک تەف دەگەر يعني زمانی نه پرۆبلەمەژ بۆوان ئەو بێن تشتێن پۆلیتیک ئانجی تشتێن علەنیە ترکی تشتێکی نەنویسنە لێ جارنان
تێدا پێوەکە کوردستان جی هەبە قەدەقە دکن ترکی ئاژی کوردی فەرق ناکە مەسەلا بۆ نمونە سێ مەهبەریان بەشداری فوارە ئیزمیرێ بوون لە تورکیە لور مەسەلا پۆلیس هاتن سەر ستاندەمە سێ پرتوک ئێمە بخۆرە برن سێ پرتوک جارێکەمە پێسەرێمە مەسەلا پۆلیس چی کردن هاتن سێ حە پرتوک بخۆرە برن ناوێ پرتوکێ ji ber ku têda pêva Kurdistan hebû ji ber wî bixwara birin û heşt polîs hatin ser standa me heta êvarê ji me re zehmetî derxistin û herî dawî jî hevalê me binçav kirin yanê normal da tiştî xwe tucarî nakirin lê carinan mixabin tiştên bi vî rengê jî diqewimin yanê wek qedexebûn rasterast li ser zimanê Kurdî tune yani aniha rastî jî Kurd dikarin li vir helbet dewlet naxwaze çi ji destî bê te bike lê zor û zehmet jî be Kurd li vir hiç problem tune alî kitêb derxistin tenê devlet dibêje aleniye Türkiye tiştekî nenivîse tu tiştekî nenivîsî bo min Kurdî tu çi dinivîsî bo se hiç problem nîne yani beriya 20 sal bere ew qedexe weşa Kurdî nivîsîn qedexe bû lê aniha ew problem nîne aniha problema sereke yek aboriye a duyem jî tirs di nav gelde heye mesela 5 sal berê tirsek tune bû li vir bajer rasterast destê Kurdan dabû û hemû sazî û dezgehê me bi Kurdî bûn 5-6 sal berê li ev 3-4 salên davî ku ew meseleya Kurdî îdî ku dane sekinandin ew tirs çêbû ser de jî pandemî çêbû ser de jî rewşa Tirkiye aborî xirab bû ji ber van sedeman aniha mixabin nivîsîn û xwendina Kurdî kêm bû lê tenê Kurdî kêm ne bawer bikin Tirkî jî kêm bû aniha Tirkiye jî ji ber xusûsan ji ber rewşa aboriyê Kurdî kêm bûye yani tenê Tirkiye Kurmancî an jî Kurdî kêm nebûye lê helbet em bêjin ew di car zirar dibînin em 5 car zirar dibînin çünkü ême em bi here wê têkoşîna xwe din hem alî resmiyetê ve em têkoşîna xwe din alî dibistanê ve em têkoşîna xwe din bi here wê em têkoşînin ji ber wî ew 2 car zirar bibînin em 5 car zirar dibînin em 10 car zirar dibînin lê dîsa jî biya bin ew qez rewşên xirab te jî dîsa jî biya min Kurdî baş ser 100 sala li vir dîsa baş ser bixwe disekinê بەڵێ لەم ساڵە یاخود لە ماوەی دوایە هیچ نویسکارێکی کورد لە باکووری کوردستانی لەسەر نووسینی کتێبەکەی بڵاوکردنەوەی کتێبەکەی هاتیە گرتن yani hatibe girtin ji belkî haya min ji çênebiye an ji belkî ji ber kitêbê nehatibe girtin ji ber meselekî din hatibe girtin pirtûk belkî jira ji wan re bûye meعنeyek lê ji ber pirtûk girtinê li vir qedexeyek wisa mezin tune wek me got bêhtir aborî bêhtir meseleya Kurdî bêhtir ew çözüm süreci wextekî hebû ew hinek dan sekinandin ew nedana sekinandin biya min problem tune bû yani kesê ku tenê ji bo Kurdî dinivîsa ev heye hin caran hinek kitêb bû nomune mesela pirtûkekî me hebû nivîskarek yani mesela helbest nivîsî bû Kurdî bû û têda mesela peyvên weka Zîlan û Berîtan peyvên bi vî rengî hebû wek nav mesela têbîna min 4 sal berê ev kitêb hada qedexe kirin çima yani helbest tu alaqayî bi tevgerê tune bi partiyê tune lê ji ber ku navên bi vî rengî hebûn devletê mesela ji me re got hûn di vî kitêbê de pesindayîna PKK didin ji ber wî we behsa Berîtan û Zîlanan kiriye kitêb hat qedexe kirin nivîskar revî çû bi tirsan yani tiştin bi vî rengê çêdin helbet lê wek min got ev jî dîsa yani ji wan peyvan jî acibin Zîlan û Berîtan çiye dibin işte ev şoreşkerin ve ji ber wî ev pesindayîn ji wan kiriye ki alaqa jî nebû yani alaqa partî jî nebû berhesil nivîskar revî çû çünkü dilê jîra dawa vekir devlet tiştin bi vî rengê çêdin lê kêm çêdin ew qas zêde çênabe yani yani ser Kurdî tu nikarî bêjî astengiyeke mezin heye alî nivîsînê de lê ser Kurdî cîn din gelek astengî heye bû nomune mesela li vir di kolanan da çendek berê pîşîpeya nivîsî bûn pîşîpeya û Tirkiye û Kurdiye jî ev 10 sala 20 sala berkî li vî bajarê heye mesela mehek du meh berê problem bû ew heta deng nedixistin anha mesela problemeke bi vî rengî dixistin hatin jê dibin mesela meseleyên bi vî rengî henin di dibistanan da meseleyên bi vî rengî henin lê ardî Kurdî nivîsê de ew problem anha zêde tune بەڵێ کاک باوەڕ وەشانخانەکانی باکووری کوردستان ji bo mafa nivîskar kە kitêb dinûsê çi mafێک pê didin çi pêşkەş dikin niha di vî sîstemê de telîftayîn heye weşanxanê me wek min got çil weşanxanê me hene lê texmîn nakim yani hemû weşanxanê me weke telîf bidin mesela em wek weşanxane em bixwe telîf didin bê telîf em naşoxlin lê sîstem çawa dimeşe nivîskar kitêbe xwe dişeyne weşanxane kitêbê dinirxîne dibêje erev kitêbek baş e û
و ام جبو وی کتاب بوده بتراب میشه 5 سال پیمان چت کن آنجا 10 سال پیمان چت کن جبو وی کتاب جی ام جبو هر چاپه او قص کتاب چاپ کن و او قص پره بدنته آنج او قص کتاب بدنته سیستم بو وی رنگی لورهل طب هنگ و شانخانی ما روشوان نباشن نکارن کتاب برحتی چاپ بکن و سرداجی مخابن نکارن تلیف بدن یعنی او تلیف داین لور هنگ پروبلمه çünkü pişkili dayinek ay devleti vetine. Bu numune mesela demaleti ve şanxaneyke Türkan kitebeke çaptıke li bir wezarata Türkiye çandi o heye mesela. Tu jwara pirtuk bir şeyni ji bu her çapê 200 heb kitêb ji te distînin. Yani pereyê te didin yani tu mesrafê xwe derdixî wî çaxî otomatik piştgirî didin weşanxaneyên Tirkan. Lê weşanxaneyên Kurdan heyana min carekî bihîstiye ku pirtûkekî ji xwe Kurdî hiç nastînin Pirtûkên Kurdî hiç nastînin lê yani min Kurdî hiç nepîsê kostandine lê ji weşanxaneyê Kurdan jî nastînin. Mesela weşanxaneyên Tirkan çi kitêb derdixin 200 heb difroşin devletê devlet pereywan dide bi awayê xwe wisa finanse dikin nivîskarê xwe jî finanse dikin lê weşanxaneyên Kurdan mixabin ji xeynî Kurdî pirtûkên Tirkî jî çap dikin canan yani ji wî Tirkî jî pere devlet piştgiriyek nade tek tuk min bihîstiye ku devlet Türkistan diye o kesin ku Türkiye standına şu an bejin kimse de vakat Türkan difkirin tevdigerin eyvan standına yani normal Kurdin ku rastras xwaru Kurda u Kurdi dinivise Kurdistan difkire kitîbe van taqaz nasîn bis ninjî be hamdî standına yani bedeli xwe standına lê hatta ham nebîste ku yani kitêbeke Kurdî pişkirî dayinek ji devlet hatiye yani çi be hemî weşanxanî me bi aboriya xwe bi îdareya xwe van kitêban çap dikin. بەڵێ بۆ ئەوەی کتێب و چاپەمەنی کوردی لە باکووری کوردستان زیاتر پێش بکەوێت بە بۆچوونی ئێوە چی پێویستە بکرێت؟ Yani li vir sazî dezgehên Kurdan rastî ji gelekî xurtin 5 sal berê xurttir bûn lê anihanek lawaz bûye. Li vir mesela Metter heye, Enstitûya Kurdiya Stenbol heye, aniha li Wanê û Batman û Êlihê, Mêrdîn gelek sazîmeyê nû vebûn ji bo ku dersên Kurdî bidin. Ji bo ku tu bikaribî di civatekî de Kurdî geş bikî an jî tu bikaribî pirtûkên Kurdî bêhtir bêpirtûn divê teqez perwerdeya bi zimanê dayîkê hebe li dibistanan yani divê teqez ev hebe. Ji xeynî jî ger ev tunebe ki aniha li vir weka em bêjin heftî de diroj dersên bi vî rengî hene lê devlet çi ji destî wî tê astengî derdixe. Bo nomune mesela li vir mamosteyek ku ez nas dikim heye li wir dema xwendekarek diçe wir dê û bav qeyda wan çêdikin mesela müdürên wir dibistan dersên Kurdî ji wan vedişêrin nabêjin dersên Kurdî jî ha bibêjin dibêtir yên dînî yên misilmantiyê an jî li ser peygamberê pêşniyazî wan dikin yani heya gel jî rastî jî de jî vî tune divê teqez dibistanan da yani divê Kurdên Bakur sedî set têkoşîna xwe ji bo vî bidin. Divê dibistanan da perwerdeyî bi Kurdî be. Ji xeynî vî tu çi jî bikî siberoj de astengiyek ji bo Kurdî ji bo xwînerên Kurdî ji bo pirtûkên Kurdî derkeve. Ji xeynî vî jî helbet hinek jî girêdayî aboriye divê sazî û dezgehên Kurdan xurt bin. Divê Enstitûya Kurdî xurt be. Divê sazî dezgehên Kurdan li vir mesela wek min got Metter heye, Arîder heye gelek sazî hene aniha li vir dersên Kurdî didin bi dildarî divê ew xurt bin. Belê aniha şeradarî ketin ser destê Kurdan divê ew bi awayek piştgirî bidin. Yani sedî not wî divê teqez perwerdehî dibistanan de hebe lê sedî deh jî divê di nav gel de geşedanek hebe ev geşedan jî bi seya van komeleyan bi seya van vexfan bi seya van belediyan û hinek jî girêdayî pereye helbet. بەڵێ بەگشتی لە دوای سیوەیەکی ئازار زۆرێک لە شارەوانەکانی باکووری کوردستان هاتنە دەسا کوردان لەو ماوەیەدا چی کرا بۆ بەرەو پێشبردننی چاپەمەنی کوردی بە زمانی کوردی و کتێب تەبعاً لەگەڵ ڕۆژنامە بەگشت بە شێوەیەکی گشتی ئایا شارەوانەکان هاوکارن لە چاپکردنی کتێبی کوردی و ڕۆژنامەی کوردی؟ یا li vir hemû ew çapkirin tevahî girêdayî Euroye. Mesela 3-4 sal berê me kitêb diçand çapxanê çapxane ji bo kitêbekê ji me re digot 20 feraqe 20,000 lîra yani ji me re gelek hindik dihat. Lê ev salên dawî heke bala jî kişandibe li vir gelek qenalê me yên Kurdî yên ku rojname derdixistin jî hatin girtin. Yani yên çend li vir çend rojnameyê Kurdî me başûr jî hebûn hatin girtin. Li vir rojnameyên yên din jî hene yên Kurdî li vir beka xebûn jî hene mesela lê weke berê ew zehmete çapkir. Yani li vir gelek masraf bûye çapkirinê ji ber wî bala min dikeşe li Bakur her diçe bêhtir
online van karan dikin yani ew çapkirina kitêban her çekên dibe lê sazî û dezgeh derdikevin mesela bir Botany Times derket belki hayva ciyabe Botany Times çend ciwan Murat gundikî derxist wan hal vir ji gelek tixebitin û çalakin online tev digerin online hareket dikin weka nûçegihan tev digerin ji xeyr jî li vir ji gelek sazî dezgehinin lê ev heye ev salên dawî bala min kişand hinek mesela li Kurdistana Bakur hinek çapamenî hebûn tenê Tirkî tev digeriyan lê ev 3-4 salên dawî bala me kişand Kurdî jî didin Kurdî jî yani em bêjin yekçar di binga xwe de Tirkî destpêkirine lê ev salên dawî bala min dikeşe Kurdî jî di nav xwe de geldikin ev jî girêdayî atmosfera Bakurê yani atmosfera Bakur çixas alî Kurdî ve geş bî sazî û dezgehên Tirkan jî bêtir mesela dixwazin ji bo Kurdî Kurdan tiştekî bikin em bêjin belkî hemû jî dizanin 4-5 sal berê devleta Tirkiye jî digot Kurdistan mesela hiç problem nebû li vir li kolanan herkes bi alaya Kurdistanê de digeriye hiç problem nebû lê mesela ev 3-4 salên dawî dema ew qediyan dema ku şer dest bikir ev tevahî sekin yani tevahî girêdayî aborî û meseleya çareserkirina pirsgirêka Kurdî ye ew her du dema ku xirab dibin mixabin ew jî xirab dibin tu çiqa çapamenî bik bixwazî zêde jî bikî zêde demeyan dirêj jî ne mesela بەڕێز باوەڕ ئەو ببورن من هەر بە کورتی ئەگەر پێم بڵێ شارەداریە کورد لە ئامەدی بۆ نمونە هیچ پشتیوانیە کە دارایی بۆ چاپەمەنی کتێب بە زمانی کوردی هەبووە بەێ مەسەلا بەریا و قایم هەبوو 4-5 سال بەرێ لەبەر شارەداری مەسەلا کۆڤارێک دەردخست کۆڤارێکە لەسەر فۆقلۆرێ دەردخست yani tiştek ez dizanim ji xeynî helbet piştgiriyan hene li bir mesela fuar li dardixistin lê xusûsan ji bo fuarên weşanxaneyên Kurdan li dardixistin çendek berê ez di nav rêveberiya Yekîtiya Weşangerên Kurda me jî ev çendek berê heftiyek berê em çûn serdana hevşaredarên me yên Amedê mehend tiştan ji wan daxwaz kir mesela ew li me bêhtir vegeriyan gotin mesela em li meha adarê sala 2025 hîn bû xwazin em li Amedê xusûsan ji bo weşanxaneyên Kurdan fuarek li darxistin mesela pêşniyazim vî rengene yani şaredariyên me taybetî şaredariya Amedê di vî warî de xurt e yani ew hişmendiya Kurdîbûnê li bawan heye li helbet niha nûnin û 4-5 sala jî destê qayyûmê dabû ew jî niha hinek li bendê konek dem derbas bî lê hîvî me ji bo şaredarî hene çünkü berê rastî ji gelek piştgiriyan hebû ji bo Kurdî yani hem alî qada weşangeriya Pirtûkên Kurdî da hem jî aliyên din yên Kurdî da yani gelek piştgirî şaredariyê heye em hîvî dikin ji vir şinot bêhtir jî hebe بەڕێز باوەڕ بەرشەv سەرپەرشتیاری پێگەی پەرتووکی کوردی لە باکووری کوردستان سپاس بۆ بەشداری سپاسخۆش دەم باش ئێوارە بخێر بینەرانی زووم دیداری ئەم جارەمان کۆتایی هات مێن بەخێر